cy'u Burundi hakomeje kugaragara umwuka mubi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye perezida w'iki gihugu ndetse n'abandi basirikare batandukanye bo muri iki gihugu. Benshi bakomeje kuvuga neza ko perezida w'iki gihugu ashobora kuba ari kugerageza kwicwa n'abantu batandukanye, harimo abanyapolitiki batandukanye mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi bantu batandukanye. Ushobora kwibaza ngo nibe ibihugu bikomeye cyane ku isi biri kugerageza guhiga Perezida Evariste Ndayishimiye ngo bimukure ku butegetsi. Ese ni cyo kintu gikomeye kiri guhigwa mu gihugu cy'u Burundi kiri gutuma kugeza amagingo ngaya kwa Evariste Ndayishimiye ari inzozi mbi kuri benshi batandukanye, abasirikare batandukanye mu gisirikare cy'u Burundi n'abandi basirikare batandukanye bo hirya no hino ku isi hatandukanye. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka kuri zimwe mu mpamvu zikomeye cyane ziri maze kugaragara neza ko umwe mu bashakaga kugambana Perezida Evariste Ndayishimiye yaje gufatwa ndetse aza no kuvuga uwari wamutumye biza gusanga ari inshuti ya hafi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bakavuga neza ko nta wundi ari perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Benshi bakomeje kuvuga neza ko amwe mu bagabo bari kugira uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi bukomeje kuba hirya no hino ku isi hatandukanye. Ese ubundi umubano wa Evariste Ndayishimiye ndetse yewe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni umubano umeze gute? Ese ni iyihe mpamvu ikomeye yatuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yageza kugambanira Perezida Evariste Ndayishimiye wamufashije akamurwanaho mu gihe ibindi bihugu byose byo byamutereranye maze akamwohereza ingabo zitandukanye kugira ngo zikomeze guhangana n'umutwe mu 23 mu bice bitandukanye bya hirya no hino ku isi hatandukanye. Reka umunsi rero tubane tukumenya byinshi ku bijyanye n'ubugambanyi bukomeye bukomeje gukorerwa perezida w'igihugu cy'u Burundi. Wabiri no kuvuga neza ko buno bugambanyi amwe mu bugambanyi ushobora kuzatuma isi yose muri rusange yisanga mu kaga. Turacyari kuri Aki Empire utuye kujya tubana byinshi ku bigendanye na politiki ya Afurika ndetse n'imiyoborere ya Afurika yose muri rusange. Amwe mu mateka avuga neza ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugeza amagingo anga yubaye kino gihugu kugeza mu mwaka 2026 ashinzwe kubera igihugu ndetse iyo politiki y'umutekano n'icyerekezo cy'iterambere ryose muri rusange. None ngo uyu mugabo akaba afitanye amabanga akomeye cyane na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya mabanga akaba ariyo ari gutuma perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agerageza kugambanira Perezida Evariste Ndayishimiye. Izina rya perezida w'u Burundi ni Evariste Ndayishimiye wamenyekanye ku izina rya Perezida Nava, wavutse ku itariki 17 Kamena mu mwaka w'1968. Akamwe mu bagabo bakomeye cyane ku mugabane wa Afurika yose muri rusange. Yatangiye kuyobora igihugu cy'u Burundi ku itariki 18 Kamena mu mwaka 2020 ndetse yungu yahabwa n'izina rya General Nava nk'amwe mu mazina akomeye cyane ku mugabane wa Afurika. Akunda kuvuga ku bumwe bw'abarundi bose, gukemura ibibazo by'amakimbirane n'umutekano cyane cyane ku ipaka igiye itandukanye. Ni umugabo kandi wagaragaje neza ko ashyigikiye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe ibindi bihugu byari byayitereranye ubukungu n'imibereho y'abaturage, guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi. Ni umwe mu baperezida bagaragara nk'abaperezida batishyira hejuru cyane ugereranije n'abandi baperezida bose bo ku mugabane wa Afurika, guhangana n'ibibazo by'ibiciro by'ibiribwa n'ubukungu bugoye. Uyu nguyu kandi ntabwo ari ibyo gusa, ni umwe mu baperezida bagerageje kugaragara kurwanya ruswa nubwo hari benshi bamufata nk'impungenge zikomeye cyane. Ni umuperezida kandi ugerageza guteza imbere inzego z'igihugu zitandukanye. Yigeze agaragaza ko ari umwe mu baperezida bakomeye cyane ku mugabane wa Afurika ndetse yewe ni umwe mu baperezida bagaragaza neza ko Afurika ifite abaperezida nk'aba ngaba batera imbere. Gusa nanone umubano we na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ugaragaza neza ko ari umubano urimo agatotsi, bityo akaba ari umwana ushobora kuzatuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kwivugana ubuzima bwa perezida w'igihugu cy'u Burundi. Uyu muperezida kandi ni umwe mu baperezida bagaragaza neza ko iterambere ry'isi yose muri rusange itagomba kugendera ku byo abantu batekereza, ahubwo ko iri terambere rigomba kugendera kuko we abibona. N'ibindi bikorwa bitandukanye byose muri rusange bibutse neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu baperezida bakunzwe cyane kurusha abandi bose ku mugabane wa Afurika. Akaba perezida kandi uri kugaragaza neza ko Afurika ifite iterambere rigezweho kandi ko Afurika yazahindura amateka yose muri rusange. Bibutse neza ko ubugambanyi bukomeye cyane bwakozwe na perezida w'igihugu cya Kongo ariwe Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwakomeje gutuma abarundi bakomeza guhunga intambara. Benshi mu basirikare b'abarundi bakaba bari gufatirwa ku bigo by'indege bitandukanye berekeza hirya no hino ku isi hatandukanye. Mwakoze cyane kubana natwe, mukoze ukanda subscribe kuri Aki Empire utuye kujya tubana buri munsi uko bwije ndetse n'uko bukeye. Bibuse neza ko amakuru yacu arakagaruka, tugiye kujya tugaruka ku ngingo z'ingenzi zitandukanye za buri munsi, tuza no kumenya byinshi kugenda na politiki ya Afurika ndetse n'imiyoborere ya Afurika yose muri rusange. We kuri bo bakanze subscribe, mukomeze gusharinga, like, comment and share. Tugiye tugaruka kuri byinshi kugenda n'ibiri kuvugwa hirya no hino ku isi hatandukanye. Stay safe, be blessed, we love you so much.